دچن زانیاریان زیدتر سر روشا باجار کوبانه موسا بسراوی چالکوان لگل من سر هیلا تلیفون ج کوبانه موسا دنباش کاک موسا دنباش در جوان بله کاک موسا دسپیک دا یعنی دوی روشا سرو سقای دا روشا باجار کوبانه چاویا روشا باجار کوبانه پشتیک او ایریشا هانا هری گران یا ریختنا داشت آن سر جهن هیزی کردی بریز روجان او تیدا بکار آنی عربا که بومبکری و تانگک تشتی وی 48 ساعتان دوی سرمای و دوی اوی هندر باجار کوبانه هنه که آرام بو فکچون نسبت نظر هر دوالیان دا دقومیان یعنی جار جاران توپین هاون دقومیان هر دیران داویدن اما ایروش ساعت سبیدا دیتا شروع فکچون بردوام نظر هر دوالیان دا سرانسری هم بین خطا جبهه یا با کرده حتی باچون هندر طاقة پیش از للرجالاتي چاربوشه اولهی للرجالاتي دبستانا محتسه لآلی باشوری ویجی لآلی رجاهای کاش مشتنور او ویدر کده چکین گران چکین سفک تیرا بکارتینه وفاهی ارگاه جوه سبیده یعنی او توپ اینها گران براحیمات سواری جه بین باکوری کاش مشتنور و خاکانیا عربان يعني قال لك توبين جران او فيتنا ويدر كده يعني برج مره هذا جوتن يعني ديرو اتصال ديجاج هيزين سنه 11 هاتبو الاري وجالاتي كوباني شش عرفه هاتبو كاتبون عند القانيا عربان خاص هيزين بيشمرجه كردستان او ويدر كده يعني قال لك توب او فيتنا ويدر كده وقال رختنا 11 ديسا هيرو اجريات كاك موسى شش عربي تشبون شش عربي بومبرش كريبون نقشش عربه بود جاتگانی مجمرهات بودن ری روجلاتی بازار کوبانه چون حتنا کانی عربان او جوان امدادات چون ذخیرات سلاح تین که گرام تین ذخیره تجواناته و رفتن شبها جالی غربی نیرو خالدن بیشم یعنی سه توپ هاون آویتن هندر او لجهه او منطقه محرم جیه سویل لیدمن نقطات الشعيد لو إذا ركاتن يعني يشتا ماشي يشتا عربان يعني سيكتاس وإذا كيتشتاك نبو بله باش كاك موسى زانياريان سر قربانيان اللي قلت هنا اجالي هيزم كردي و هروها جناف وان بنابران قوسيتو بينهاون الوان كتنا لا هيرو يعني هيرو أكتر بينهاون الوان كتن يك هندر آخر بيني بر دريس الشعيد كت يك البر او قطع ترين كاد يك هندر نيفون دكات اما يعني في بلاد والويدر كيبو بس يعني ديان دين عربه بو بس الويدر كيب بريندار نبو قرباني تشكين نبو بله كاك موسى يعني أفدمك داعش لهند فران ماياد لناف كوباني دا تاخا مقتلا وشلو هشتان وإيرو جيج بيس باهي فد بيجن هيزن هف بيمانية هروها هيزن بيش مرقا چپرين وان روان درا تو باران كرنا چه زانياري القلت هنا يعني داعش چقا يسيل ويدري مايا بله خواهين رخصان داعش هنده باجار کوبانه قال لك يعني او تماشاوان اما دبينا ايه هنده باجار کوبانه ناس که هم ببیجن افغانا وزانه من تیدر که داره هیزن کردین هاد هندری تاقا پیش از دازی دانه طبعا الوجهلات هم بيجن سوق كاسكاي او الويدر كي حتى الوجهلات حتى كريكاني او الويدر كينا وهيجار جور باشوزال الوجهلات چارگوشه او نهي حتى دكه بازيا مصطفى دونيش ام بيجن وحتى دكه الوجهلات يعني جشتير ويدر كي داتوانا باشوزال الوجهلات كبستان محدثه يعني سه شارعان الجور وحتى دكه تاخي مبتله حتى دكه در حالت جديده اسمانه وذاتا ام بي كاش مشتنور وشير كاش مشتنور جيش كده اسمانه يعني هي وان هي ده باجار كوبانه ده هنا وهي جاران جوان ده تاج فرق يعني او بلافرن هت بيمان دولتي خطوط وان خلفي يعني بتيرشال وتر كارنا يعني البر جوان هي جوان ده كمان كوبانه يعني تانجي وراح جران وماكينات وانا استهداف ناس تشتيت كمان هندر باجار كوبانه هينقال هندر باجار كوبانه ده استهداف يعني باش يعني او هيزن داعش او تشكدارن داعش ين دناف كوبانه دمانه بتشكي مانا تشكي وان جرانا يان سفكا وجبرچه هتانها نكارين او درخن يا مفهوم يعني تشكي هي داعش يا هيزي كردي ين داعش يعني هيزن داعش ينها دناف باجار كوبانه دمانه تزاني تشك بواره ما يعني تشكين جران بواره هيا
بله زانم چکی امدین شیلگاه مضادات طائرات او جمعان های سلاحی 23 عیار 23 جمعان های او توپین هاون مدفع جهنم ویراد به اوانال باوی هنه والروجاوای کوبانید هندر گند مزرع عبروش دا والبنانیا گند منازع اول در کش توپی هاون هنه اوانات داوی یعنی دری هانه بخوازه هندر کوبانید حتی دیگه دری مشت بیناره یعنی دیگه جهه هانه دسیز کردی همه جان بسید یعنی سلاحی بله موسى بسراوي روجنامافان جكوبانة القل ما بوي قال لك سباس